كيرت رسولك سيرة حسين صلاح الدين رحمه الله ليوبا فوا كيرت رسولك سيرة بدار ودبا فوني هاجراغ محمد التوفيق رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلاماي صلى الله عليه وسلم رسول الله إفان وحدو هنگراماگي كنتكم أودي وداگي مدينة أرا وداگتمون හිතුගා ඊමාන්කවෙන් නැති බේරපුරුන් ඉස්ලාම් දීන් ෆාල්කුගෙන් උලේ මුනාෆිකුන්නයි යහූදීන්ගේ මීහුන්ගේ හිතුගා හොරි බේ ඊමාන්කම් ෆාල්වාන් ෆරාෆිය زازاتගේ මදාමයි බස්තකුම් වාහ දක්කම් ෆරාෆුවේ එමීහුන් බොනේ උලසේ මුහම්මද් ගිෆානි දුනියේගේ වෙරිකවෙන් හොද්දවන් උලවා බේකද කම්ගා නොආනව මිහිර කන්ත මිහින් හිඟි සෙයිය නබී බේකද කම්ගා වානව මිහින් දරවි සෙයිය මිහන් ග්‍රාමයක කලේ ගිෆානුගේ හරි කොලන් එතන් හානිකේ බේ අසාබුගේ තෙරෙන් එත බයක මරුවේ දියේ මඩු මඩුන් අහර්මින් ගාතුගා තිබිනම එමිස්තකුම් මරි නුයිස්තාය උමර් ගෆාන් ඉබස්තන් ඊ වඩාකින් ඒවාතුගේ මීහුන් ගතුල් කුරෙව්මන් ඉතු රසූලුල්ලාහ් ගෆාන්ගේ කිබෑන් ඉස්නෆුල් එදිවඩාකින් පිය රසූලුල්ලාහ් ගෆාන් හදීස් කුරෙවියේ එමිහුන් de shahade dulum faal kurakam gan we hiye උමර් ගෆාන් de නබියේ එවරින් de shahade dulum faal kurani hama ekani ගතුලුන් රක්කාති රිමසේ මිහාරු එවරින්ගේ හිතුගා හොරි බේ ඊමන් කම හස්තවේරිකන් එහෙර ෆාල්වනියේ ඉතුරු කේෆාන් හදීස් කුරවියේ de shahade dulun kiyawle mihun deenuge ehen kommes haddiga menui gatul kulawum makkidange wani nahi kurbafe den umar gifan e wasful huttu afiye munafiqunge wedi kam gawa abdullah ibn ubay enage darikadun abdullah ehanguramaage maidanum wara boduko zakhme fa waniko madina indekim munafiye bon ule bondi tiya boyni nunhe rasuga himenu hurinama tiyakame nujehuni he මිබාවතුගේ බස්තකුන් එච්චතිකවා මදාමයි කුරීමා ය අබ්දුල්ලාහ් විදාරුවියේ බදක මැක්කදාගේ ස්වාමීගේ රබියාටයි ඉස්ලාමුන්න මිකුරේ විකමකි මුලින්බේ සයෝකන්තකේ මිකමන් ජීබේ එම්මෙ කුර ෆාදායකි තියකාද මුනාෆිකුන් වකිවේ එජේකන් කම්ගා වියා දෙරහෙ උහුදු හංග්‍රාමාගා ඉස්ලාමුන්න දිබුන මුසීබා දිබුන්ගේ කුරීගා කොම්මෙ හුකුරු දුහක් ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් මින්බරන් අරා වඩාගතුම නුකුම වඩාගතුම අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් උබයි මිස්කිතුගා ඉඳපා ෆුම්මාගේ තෙද්වේ ගෝවාදේ ඒ මිස්තකුන් නේවේ මි වඩා ගන්නවනි මාරස් කදාංග රසූලාය කලිගෆාන් බසබම මාරස් කදාංග තිබාමිහුන් මෑක් කුරබා ඉස්සෙතිරි කුරබා පාවේ තිබාමිහුන් කලිගෆාන් බස්ෆුල් අහා කියවන් තිරිවේ කන ජාගින් තිබේරේ උහුදු අංග්‍රාමාගේ ෆවුගා ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් හුකුර ඛුත්බායන කොඩා ගසමුන් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් උබයි එක්කද ගොයදි ගවාන් තිදවනිකුන් ඉස්ලාම් කුරේ ඒනයයි කාරියති මිහුන් ඒනාගේ ෆේරාම්ගා වටවටාගෙන් හිපාට්ටාගේ මනෆුවේ කලියගිතිය උඳගූතන් නෝෆිලා ඉන්නාසේ ඒ මැකදංග අදුබායව කලියගි යකි තියපද කමකන් එකසේන මිහින් නෝනේ මිහින් කියා හිපෙහෙට්ටීමා නොතෙල් වේගෙන් ඔලෙනිකුන් ඉතුරු කෙලි ගාන වඩාගෙන ඛුතුබාගේ කන්තක පට්ටවාවිය දෙන් අබ්දුල්ලාහ් එනයි කාරිගති මිහුන් දෙකේ එරි රුලින් අහරින් කියන ඉපයි නොබෑච්ච කීහේ කියාපා මිස්කිතු නොකවකින් හංගාජ්ජේ මිබාවතුේ කන්තත්ත මුනාෆිකුන්ගේ කිවෑන් ෆාලුවේ සහ ඊමාන් තිරින්නයි හිෆසාද වේගෙන් වා මුනාෆිකුන්ත වකිවේ මිස්තකුන්න ෆාලුවාන් ෆෙටි උහුදු හංග්‍රාමයේ ෆෞගේ උහුදු හංග්‍රාමයේ වාහකතම මාරස් කලංගේ ආල ඉම්රාන් සූරතුගේ වයිද් ගදවත මින් අහ්ලික තුබ්බිඋල් මුමිනීන මකායිද ලිල් ගිතාලි මේ ආයතුම් ෆෙරිකින් ඒගේ ෆාක් ඔයි ඉතන් ආයතක දාන්දින් බයන් කරවා බාවා දබ්බා වේ මේ ආයත උගා අංගවාපා වේ එදුවහුගා ඉස්ලාම්න ජෙහුනුහා මුසීබති ජෙහි ලිබුනුහා දෙරේ ලිබුනි එමිහුන් ඉතු රසූලුල්ලාහ් ගිෆානුගේ අමර්ෆුල් තකයි ඛිලාෆේ දුනියේගේ ෆනාවේ දනි මුදල කුරිමත්ලා අදාවයි තිරින්ගේ මකර්තක ගාෆිලුවේ ගතමුන්නේ ෆයි දුනි උකුම ෆර්බද මතීගා බයිතිබේ මීහුන් එමීහුන් තිබෙන් එංගේ ජාග දූකෝ ගනීමා යයි මස්ූල් ලුමන් ඇස් නුගෙන් නම ඛාලිද් බුනු වලීදක ය හික්මෙන් හද්දවාක තනෙන් නොති හෙව මිහන් ග්‍රාමයගා මිහින්ගිහින්ගි කන්තවුගා එත ගින හික්මෙත් වේ ඒ තිරෙන් බයි කන්ත එකේ කන් හිංගුමක් තිබේ වෙරින් එමීහුන්ගේ විස්නුමායි ෆිකුරුම් හොදා බලාෆා කුරා අමුර්තකයි ඒගේ දරුන් තිබේ මීහුන් ඛිලාෆ් අමිල්ල ගොත්තන් හදාගතුම ලිබේනේ දෙරයයි ගෙල්ලුන් දෙක්කියෝ de libeng anna niyamatakan namas e libman ekatigen bomge sababta furihamawe ekamge wagutu as samanwanis ekaman edum bodukon niyamet debba kalange handuba netko timamenge hawa nafsuge faratum ekamaka kurmet lafiya libe dereyai gellun dekkiyo tinek maris kalange rasul bekalnai meduga kan hingawa pawa aadage magaki rasul kan ada kure bomga anna burutakai musibatak ketiri kama ekga ufullewum e bekalunge darje flai makam bodukure bume ආඛිරුගා නස්රු දෙවනි රසූල් බේකලුන්න මේ එකමකු
hama ebbes kamigga derej boda nugen eki ekachkan nasrai nasib hama ekani duniyege gotun ebe ekalunai kurtambe ekulivgem manikon ebe ekalunna tabawani eki kommehen gaiban imanbe akhiren ede be kunune erun tedwerinnai dogwerinnai oli iman tidinnai munafiqunnai wakinoe rasul be ekalun fonubumge hikmen netinga dane hatare tedweri mu'minunnai munafiqun makkelang raskunflai islami rasulayan ingodigen bias mifada kamen hingewmun den e munafiqunna uleve gottakai eurenge hituge notahirukan denti mu'minunna dakwa emihum ibamihum nobakama rakkatir wegin tibman he erum fahe badru hangramaga mu'jizat fadan edibunu nasruge sababun islamun kure iman kan tankole dhaif bay mihunge hita wadifa wanama kiburu weri kame saaf kuraba emihunge nikuriga hipwa kalang kibian amra lebun adi minumes ita hikmati uhud hangramaga hingi kantabugawe wallahu a'lam ibnu ishaq bidalwe uhud hangramaga wakaga qur'anga hada imran suratun faslas aybe musawwir bunu makhramat mikay igfan bidalwe timan kay igfan abdurrahman bunu auf igfan garihuga dennewime tiabe kalum kurebi uhud hangramaga wakfo nikan bidalwe ballawate ekay igfan bidalwe وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال متن فراغين كيوا من جندار غزوة حمراء الأسد حمراء الأسد غنغرام سلامة صلى الله عليه وسلم رسول الله إفان عهد غنغرامه كنتكم أودي ولاغين مدينة رجوع ولاغين ريغ فتسون إكل إفان أريوغا غنغرامه ولاغين أصحاب إكل ناغين عدوبون فاتون نكم ولاغتما قصد كربا إكمن أمر فل كربا فيه حديث كربيه أهر منا إكوغا إيجا نكم ميهم بير ميهم أهر منا إكوغا ميهم غرامه نان هريكمه فهي إمم كجيفان إجاب دي أوسويكين زخم إفا ميه كلام إتنيكا بيسلا مدرياكي نكمي جوه عودو هنغراميان عقدو كوربي ديدا أدي إيروتي نوس مصوى ديدا ديبي علي إفانو أبلسوي مدينة مچ بيركوربي ابن أمي مكتومة مدسكر مدينة نكمي أوسوها لويدويكو داتوروكو حمراء الأسدوي كي منزل فابد جيوه من منزل كي مدينة مكة دا موغا أميل كي درغا منزل كي ඒරු කාෆරුන්ගේ මීහුම් බණී එයා ජෙහිගෙන් ඔයි මන්සිලෙක්ගා ෆෑබා හරි ෆසිය කුලම තිබී කමුගේ එබෑ මීහුම් සල්ලා කුරණි නසරු ජිබුණු සම්බලුගා මදීනායන් අරා එතන් සුන්නාෆති නොකොන් අවමි මොයකමෙක් කමුගා අම්රා මදීනාය දිවමට අබූ සුෆියානයි සොෆාන් බුන් උමයියතයි දෙවෙනින් මිකමයි එබ්බෑන් වෙගින් අරාරුම්බේ උලෙතේ මිගොතුගා තිබ්බා එමීහුම් ෆහා ඉතු රසූලුල්ලාහ් ඉෆාන් නුකම ඩාගෙන් බඩාගන්නවා ඛබර් ජිබුන් බිරුන් තිබෙන් නොකෙරි අවස්වෙගින් මක්කා දතුරු කොෆුවේ අබූ සුෆියාන් බුනේ koba yannani ihaddu adi nunikme tibiha fawlewan takayus ekwe emihum mihar tibeni rulim furifa tibi singa takin henne hibwar huribiya hamale tayarugen tibemi nunheye miba hama ekak ijab nodi datur kofuwe rasulullah ifanai ikifan ashab ekadum hamraul asaduga tibbaniko islamge terein farafratu khabartan hoduman asduba unu sawarunge bekai abu izzatul jamahiyye kiyun lembir kaliyai mabamihna dimawigin mina hipa hayyer kogen rasulullah gifan gariha gensuwer mikaliyege ki badru hangramaka hayyer wima ades danna ituru kaliyfanai dekolwa bekai baawire wage di noluma ahudu wegen goswa ahudu owa mi ahudu hangramya mistakun jama kulama rai hangrama kulama noki kaliyege mina ge wahake isu hingaje mina ituru kaliyfan ariha gene omun danwa fiye e muhammad gifane algonu kiwa maaf kuraba dharmantiri wadaagin algonu etiwa fakiru angin kudin taka algonu dukal labare algonu den ehem parakum mikal kame nukura frime isuru kelifan hadis kurebiye noneke maras kilang raskam fulu gandiba vidalwame kajege devana farak makkaya gos miyi muhammad gifanan hijatin hada dafe kiyagin dekan huli firma kare nubatta frime mu'minaku gaga inharakum defaraku katte nujene den qatul kurbabiye मीनागे बो लोंसी के तुंडुगा जहागे मदीना गिंदेवने इस्लाम दीनुगा मिगोता फुरतम गिंदेवन बोजकी मिये सलामा सल्लल्लाहु अलैहि इतु रसूलुल्लाह इगवान असहाबे कलनागिन हमराउल असदगा तिंडे वांदिन हुन्ने वे मीन कोम्मे रियकु मिलस्करुन तिबितांगा फसते का गंडु अलिफान जहा हुरदान कुफावे मिलस्करु खबर फरात गुस अरबींगे मीहुंगे हित बिरवेर कमदजे दिन इतु रसूलुल्लाह इगवान असहाबे कलनागिन मदीना इम्रि वडागिन फिये mi datur fulga ituru ke igfan madina in beruga hunnevi fasre fasduadase mi harwe terega hi bay kant salama sallallahu alaihi itu rasulullah igfan ge darikamadun ruqayyatu igfan ahar wegen ikwanage firikadun usman igfan ituru ke igfan ge anid darikamadun ummu kulthum igfana ikayn ballu agati mi harwe terega
umar gifan ge dari kamadun situna hafsat gifanai itu rasulullah gifan kan ballagati mihar gitrega me mikawna mi kurin innevi hunais bun huzafat as-sahmi mikal gifan ge ambi kamal kare mikal gifan ki badruga shahid wi ebbe kalike adi hilal wanga khuzamat wedi zainab gifanai kan ballagati mihar gitrega mikawna mi kuriga innevi abdullah ibn jahsh gifan ge ambi kamal kare mikal gifan uhud hangrama ka shahid wi situna fatimah gifan husain gifana gen rakkowi mihar gitrega me rabin haram bi mihar gitrega arabin ge gina mihun rabui ma jifawa lobi ge gadkamai ekaman heni ei ebihun ge tabiati kamga vifawa bodu kamun ra haram bum ge hukum to maris kelage fonubi laslahunne kulliyakan ekanta haram kurebi nama ekam bihi emihun ge macca barab bodu datikam ekamge fay emihun kure islam dina tabawi mistakun ginave emistakun ge khulguta rangalwe diinuge mat tedu mawge faratun emihuna rangalu kantakai norangalu kantavuge maccan amilliya visnun hingawum rayai meduga itu rasulullah ifana iswal beben farafiye midu rasulga midiya ay bawa dabafiye yasalunaka kalifana mistakun sual qur'anate anil khamri rage wahakain wal maisiri harad kiyagin kule kuliyortu wahakainai qul kalifan bidal wahre fihima edikantavuga bebe ismun kabirun bodu wegin wa fafa wa manafi'u lin-nas mistakunna manfa'ai maisirga manfa'aki kulliyakan mudatake dimme raag manfa'aki kulliyakan hattai hifasiya ke takiti hajamume min manfa'ataka bur edikam ge macca tartiba fafata bodiche mi ay bawa dibumun islamuge tere man eta bekalaku tiyakale eche bokare nuane tiyakale kuliwari kulekate nuane kiwafa ekan kamun durwegen fuwe bay mihum bay ulete mihen obba ebe ule mihum kure bay mihum mastuga haluga namadan aruba gostaki kiya wattar taki jaswa haddu afuwe mikwa miduga sahabe kajunge tirega wahaka dekiwenikum miliya ay bawa labafiye ya ayyuhalladhina amanu e iman bigin tibi mihun neve la taqrabu salata tiba mihun namada igan wate wa antum sukara tiba mihun mastu gimba haluga hatta ta'lamu tiba mihun ingijja madandin ma taqbuluna tiba mihun kiye takiti mi ay bawa dibun ihu bebeti bi etabe ebuin hutta dafuwe ebe ekadum bonowate namadai gaiban noa haligahama emme hindukolakko stibe kare noane adies bay mihun namaz bogtai duruge gutum bay ulete mikam mihen obba raboyegen tibe islam dede mihun talafala bofala mikal kantattake dima vijje mikama meduga wahaga dikiwenikon marufan vidal wiye adduba bodukuribi kala koe rayai maisiruge furihama hukumen ibaswaminge angawani kon irakum bawe hitan are midoga midia ay bawa dabafiye ya ayyuhalladhina amanu e iman beginti mihun ne innamal khamru rawa kan karwari wal maisiru haraduge kuliwartakai wal ansabu ma kadange fiyawa alkan kon e macca qurban katluma jahafa ehuna hidatakai wal azlam budu karim faali bejma gengule takichai rijsun hadi noba kantattake kamge min amali shaytani shaytanage amaltu witrin fajtanibuhu ekan kama ibreme durwe gannare la'allakum tuflihun ero ma kalange ibreme dinnoanite den emmen rabu in hutta durwegen fuwe izmal islam maris kalange bawa daba ayatakan ekiyamam wa fada min zamanuge islam ves kiyamam wanama konfada heyye e ayatan ehuri hama erwes huri fadan kamatai e maris kalange bawa lebi ekalange amurfulta kamam miba mihum ves karwar kurati taye timawreni islam ne kiyagin uleni ekamo kan huri kun ei wanhanawa kamen none komme akas ezamanuga etibe bekajunge namaki ves islam ne miharu mi ulwa bekajunna ves kiyani hama islam ne wala hawla wala quwwata illa billah hijrain hatarwana ahar mihara feruntana asad wanha khwalad dari tulay hatai salamatai demihum begin salamai sallallahu itu rasulullah ifanai hangurama kuloma wastukogin edemihum ge qawmge mihunai adi ehembes mihun ekkogin ule wahaka iwadagen fiye mikamataka ashabe kajun kure makhzum wanha abdul asad ge dari salamatu gifanuna diden agudu kuraba ashabe kajun kure bayakue macce berkuraba fa fonu wafiye ikali gifanan hadis kure biye kali gifan midas karagin gos asad wanha mihun tibe tangandai hangurama kok evren fasalate ikali gifan midas karagin madinai nuko dagati muharram mogu edduwa huwe den datur kuraba fa gasone kiyetana badagin asad wanha mihunai hangurama fattawa waran abasgutakun emihun baliwe bisi vihaji vejje den etanon libunu ganimataagin madinai daskaragin rujua vejje mi daskaruga abu ubaidah gifanai saud ibn abi waqqas gifanai usayd ibn hudayr gifanai badagate
mi laskarge adad satega fansahe mi bekalun genne ganimai magdakkan dia kafir kalege yakan ena ruhunu ujure debbafa fasbakula ebba baitul mal nangawafa dia komme mihakan hajjamadai eta bakari biye mi bekalun madinai beruga tibbevi dihare dihadwalge mi aharge kuri kolga huzaid bangha Sufyan bin Khalid kiyunu beliyeku itu Rasulullah fanai hangurame mihun ekko ekamu tayyariga ule khabar jibodagin ena gatul kuloman ansoriya bekalun gisirein Abdullah ibn Unais fonu biye Huzail bangha mihunaki arfatai daadi gatuga onna arunate kiye tangandi gati be bayke fay Abdullah ibn Unais mikamagin balaganwan ulu bamun itu Rasulullah fanu gari wadinne biye algandu etana gosgin ule iru dakkan dimavi wahake dekkuman isna debun edeme demmi iznaful debima mikeli fan datu kurba fa walagin Sufyan ibn Khalidai badal kurba biye Sufyan ibn Rafi'i kaje ki kon qabilai ge mihaki muhayye ekeli fan vidalwiye ahrinnaki khuzaat wanhage mihaki me kaligfan Muhammad gifanai hangurama kulama mihun jama kurba wahakiyan ekaman ehiyuman ayime ena brefiye avre miuleni tiya masakatuge denge kaligfan vidalwiye Muhammad gifanun euluba gotaki mihun ajaba afada gotike kaaba fan olnu goy gos kurba ihmiyunge buddhi mayakamga haddwaniye ekamaku adihama ekantan edani kuriyaramunne Sufyan brefiye eulubani adi makahada mihaka baddal noegenne dem mibawatuge wahaka dakkamun gos enage khibaya badije ikadege fan mi khibaya mehmana kamga baada fi mirege reganuga demiyun ekga hinga nukme hanguramaage salla kuramun mistakun ule tangandai durwe arbadu ebihuna noibeha hisaba devmun ikadege fan kulliyaka minage bo kandu bagin ebo hippagin farbatawe macha filawagin fi anedduwahu enage qawmuge mihuna mikan egiyen ikadege fan hoda nukmege ule nufeune den ikadege fan reganuga datur kurabamun duwal filawagin ulubamun madina ebolagin wadagin fi mikan tawga mikali fan madina in berugawi asarre sariyatu mi harge safarma ko tirega gleeshon hage mihun uleegto khabar belle ma salama sallallahu itu rasulullah fan ashab bekalum kure diha bekalum fonu biye mi diha bekalum fonu bi qarate kiye wan hayai abdude kiye wan hayai mi ba mihun kur madina an aba ku mihunai ikwe mi ba mihun ayiti mawrin islam je kamga faal ku gin din das ko dene ba ku fonu bun edigenne mi fonu bi diha mihun kure veriyakam ga dabba fa wani asun mun sabitil ansari mi kaje gfane mi diha be kadun eba mihuna ikuga datur kuro bafa raji'i ke manzilai hame badage tana mi ba mihun ge makar faul ko uzal mangha mihuna ti ba mihun edun ge maccan islamu ge ba goyage mi saban awdi jikan anga hadafu mi uzal mangha ki Abdullah ibn Unais wadagin evrenge veri Sufyan ibn Khalid gatl kure baga mihune mi ba mihuna mikan engumon evren kure duisatte mihun as mi madu miskolai dima kollafiye mi be kalna ekka mihun filajjawe mi diha be kalun mitangawa farbadiyakan aruba rakkatirwegen tibe dunin hangram fattafu dem mi kafarunga mihun be kalun nan amandi ebbes kame nukurane kan ahudwe huwa kon hadafu mi ahdan helligen etren timbe kalak fabarno afu den timbe be kalun mihunai hangram ko shahid wejjawe febenne timbe kalun kure ebbe kalak mihunai dekolon shahid ko fu ane debe kalun makkaya gengos kafaruna warabadu auga wikkafu makkage mihun warabadu eide kamuga mi debe kalun gatul kuloma nukume badru hangramaga timage ga mihu marwefa baha mihun hatiyar takagen as warak gina aniya ko gatul ko fu mi debe kalun na mi ba mihun mihuriha aniyai kula iru eves nukule di gatumen netmai emihunge macca birufule nekkamai maras kinagi kiberai rasulullah ifana mada kiwa heddevi riveti lemai mikan kami mistakun ajaba afada kantatayke sariyatu hama miharge safar mahugame amir wanga bodun kure abu amir ibn malik winan kiya mihak itu rasulullah ifanu arihan atweje mina yai diinuge wahakul dakwa mina islam diinaka nuwane ekama ekga danna afiye kaje fantiye gwadaba diinaki warapis rangalu riveti diinakamga algona fene algonai ekka algonuge qawmuge mihunge tirega diinuge wahaka dakkane back fonu baate algona fennani qawmuge mihun iman bidane kamuge imihunai ekka algonus iman bidahutime itu rasulullah ifan hadis kureviyeti ehem back fonu baafinama e bayakue maccan najdu mihun kiban birwer kamen atwedane kama birful gane mina danna afiye ehem baambi kiye betoye eda baku dahuti algonuge rakkatir kamuge daruge algona kiyadi emihunai eddinuga huri emihunge sahiba kime dem minaya ekka haddi amihum fonu bafiye mi bekalunga macca berkura bafa wani munzir bun amre mi fonu bekalunna qari belinne nan kigembe
eyi bekalun qur'anun denlebba tan gina kamai me bekalun naki ashab bekalun kureves duniye kan kamai mashghulun kurefa din das kurewman ehene kantakun huswegen miskituga tibba bekalun gittenem baba yakkamunne denfa bekalun datur kuraba fa wadagin biuru maunate kiya manzila fabanwa amir wanhagi emme veriyakan ule amir bun tufade kiya mihaya fatakagin haram bun milhan fonu wafuwe mikaje giyai hamyan ikaje gfan wadaga tumun ruliyaragin e fen wes bada e fatagin badagi kaje gfan qatulikok e bekalunai hanguramen ulegen piye enaga qawmuge mihum bun fuwe aharmen itere ma bodakwe rakkatirkamge daruga anna bayakai hangurame kan nunikunna hurimwe den ruliyaragin nukme bani sulaiman hay qabiyatuge mihuna gowa emihun ekkogen islam nai hangurame nukme je miba mihun ebe kalnai hamadin hinduga ebe kalmes emihunai hanguram kuraba ebe istakunge ginakamun eblis fatahai nolibi emme be kalun hen shahidu ye sadame bi debe kalike mi be kalun shahidu idu home mi be kalun khabar takai wagatan maris kalyange bawada bagin e wagatan itu rasulullah ikman ashabe kalun ibu afiye mi lievidia de sariyatu khabaru ituru ke yegfana dibodagati edwa ko mi kan kam machan ituru ke yegfana warak hitam ful kurebe ghazwat bani nadir wan haga hangurama maras kelange kuladuman te verikame ek ummen ummatuge mihum fisariyan hifasiya kamga amjarin goyagin duniyega ulen tibba e ummatiga tibe bodunne nankiye kampasiya moya bayaku fikurakan uda kura biya uda kantakum muri ummata balajihi hajaku hingade ikantange kuramihun kurani ummatan mol hodan kamate mibuna bani nadir wanhagi yahudina jehuni wes mizatu kametaye emi hunni madina ga tibba khazraj wanhagi bekalunge rakkatir kamge daruga itu rasulullah ifanai dekol noman ahudu hifage madina ge karkari ga abad wegen hifasiya kamga duniyega ulen emi hunge dinan emi hun ulen tibi baike idwa itu rasulullah ifan ba mihunge ratuge magakun hingwafa wadaganno anikon eratuge ma mihun kure baike ekage ifan gatul kulo makastu kok e wadagannoa mawga oin ustanakun ke ifan etanai ara hame wadagatima isterfuru maccabodu hile wattaliman ibbaswe tayyar wegen fuwe ituru ke ifan maris kalyange bikan enge omun ke ifanai ke ifan ga ariwa tibbe be kalun amrad bafa wadagan fuwe de madina ara wadagan fa muhammad ibn maslamat funuwa ikantan emiyunan angwa fa emihun ratun fa bagin diuman amru kurba fi demmi ba mihun hitaba gotaka datur hadagen ratun fa bang ulenikot den dibeng dera dibije e dereyaki defut degotan hadagen ule munafikunge waswastakan hellume madinaga ule munafikun emihunan angafiye tiyagota derawegen ad rasun fabakate noe arme mitwi kalyevenai ebbete ikajegfan kalyevenai hanguram kurbanina ahurmen kalyevenai ekwa hanguram kuranoe kalyemen rasun fabanama ahurmen bes faba hurime miwahagatan miliya ayatuga rituga bayan bigembe lain ukhrijutum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم عهدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون مي يهودين مي بستكن هلي راشون فيبون جاسكوك نفابانه باهك أنغافوه دين إتو رسول الله إفان أصحاب إكالناغي مي بامي هناي هنغرامي نكو داغن فيه مدينة مچ بيركوربي ابن أمي مكتومه إتو ركا إفانوغي ديدكولو دبي علي إفانوغي أبلسه يهودين ميهون ميهونغي كوت تاوغا ركاتيريغن فوه حصورغا تبين كيروني hare hadwalete mi hare hadwalige terega ba mi hunaka munafiqun ge kibiyakun libunu evs waagveri kamen nete mi hare hadwale fawga mi ba mi hun aman edigen asdanno afuwe algonmen aragin da jamalge matiga gendeno echen hifagin larun febumuge amurhu debare mige matin hanguramaga hatiyaru nun ehen takit hifagin dias varihamakaman hudda debafiye mi ba mi hun mirad du kafa nukuma emi hunge bodkulage mi hun febi khaybarse mista diyai azruatere mi sam karag rake de mi ko islam bis wiye mi de mi hunaki yamin bun amrai abu saud bun wahbai de mi hunne banu nadir wanhagi mi hunki kiban islam na dibun takti besevi ganima baswa ma kun none fayu muda baswa ma gunne fayu muda ki hangurame kai nuda harbiya kafirun ki kiban islam na dibe takiche fay mi fata takiti ei ezmanuga itu rasulullah igfan hunna takiche itu ro ke igfan etakitin kuraba kamaki hangurame ga hatiyar tan hodde mai ituru ke igfan ge ga mi huna debu mai miskinun natai yatimun natai ibnu sabilun debu mai mikan kame ei midia ayatu ga wa fadaine ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil kay la yakuna dulatan bayna al aghniya minkum ghazwat zat al riqa'i
zaatu rigaay kiyun hanguram miharge rabiul akhir mahuga najd karage eta qabilai ge bak we begin itu rasulullah ifanai hangurame tayyar wa khabar dibo dagin fiye mikamata ka imi hunai hangurame tayyar kuraba haisate ka hangurame sahabina ge nuko dagin fiye madina ge macca berikurebi usman ge fane demmi islam ge daskaragen datur kuraba fa wadagin ikafarun ge rasai hame badagin iru iraruga ibes firihna kunoye badalyo wadagati anhenun ge mad jamaat kae mi anhenun hayyer kuraba fiye mikamalunge kiyan khabar dibo dagati ikle igman wadaganno khabar dibigin emihum birun farbatto maccan ara rakkawi kamge dem mitana fa ba wadagita maka gina irin wanis emihum kar jamaati ge mihum hangurame tayyar wegen atwi jawwe me ba mihum warak kuda gotakun hamaje difa birun filan gaje khawf namaz ru kurebi midwo mikafarun askin wani kore khawf namaz ge bawetta fiqhu fettawga nangene wigen be dengi kafarun hamadayakan nume awmai emihun aslaga neon dati jehin madina rujo yodagin fiye mi datur furuga madina imberuga hunnevi fanar duhatu badruge timman hangura mi harge shaban mahak handu belmun abu sufyan uhud hangura mag duhuga goa itu rasulullah ifan qabul kurebi hangura ma ege wagutu as jehuniye ena oti mianna aharu miduwahum badruga e goa itu rasulullah ifan ekan qabul ful kuraba fe e zamanuga komme aharakme shaban mahuga badruga arbinge emmin hem begin warabod bazari qaim kulte e bazaruga adwaswanim yafari kulawmai len hadamihun lemge wada kimatai basmarun teringe khutbata kiya ege maludera bejmatai nasabge wahkein boda wahata dikmatai qaim tibense mi haraki kuraisun hagi mihunai madinage mihun haguramein etanga wada kura ahrikamga khabar tangapa watiwe etanan eba mihun adi wakin gine midwasur ayr makkage tadman hal bodwefa ibarun emihunaka mihangurame ka tayyarwe nukmene goten igotakum istano hen nuevne mikan abu sufyana qasdu mumun asjawan ha nuaybul mas'ud ekiyun bodahu gasa gos emi hayan etan eche difa bunefie kalege madina gos kalege huri basmarun teri kamai douge kuldana kam islamum miharu badru nannane komme hikmatin hada aharmena baudu wajimun dibengan huturun salami kodere mina mikan qabul kogge madina gos madina tirega mina beonuha barkun makka ge mihum miharu ge badra dimat tayyar kura hangurama gafila ge bodukam ge waage dakka birgonnawa ulefiye minayaka min evvis mihuge kibeyakun hasbunallahu wa ni'mal wakil mi bahunnoni evvis jawabe nujibune mina mikamage madina ga ulewul huttame salama sallallahu itu rasulullah igfan inhas fasate ga ashabe kalunagin hangurame tayyar kura bagin nuko dagin fiye madina ga macha bir kurebi abdullah ibn ubay ibn salul ge darikalun abdullah igfane ashabe kalunai itu rasulullah igfan badra badagin befari kuraba mitanan ibbefawe mistakunge hituwe tireng islamunge qadrai birwerkan nohon boduko bade ashabe ekalunge tawadu be kamai itu rasulullah igfanan huri kiyavantir kamai diimberikan feni lemberinge mihum mikan kama madagi lentan hada mikan kamga addoswane baran niyamatuga uluwafa tiyagi kamagi madina baran ufalga rujuwa yodagin fuwe miwa hakata miliya ayatuga bayan bigin be alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله بفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أبو سفيان كانت كل غتكي نعيب المسعود مدينة فنوافا إناغ مسكي كم فلاني كون هيكوكين أهرمين بعدين نوبانو إكيا ميسكولي غواغين بدر الدان نكمي جيب ඒරු එනාගේ ගස්තුගා වනී තංකොලක දායිරන් ඉස්ලාමම් බදුර නන්නානේ خبر දිබි මි خبرාගේ මක්කායන් අන්නන් කමට මිබෑමිහුන් මජ්නායේ කියා බාසාරයි හැම දියතනා ඉස්ලාමුගේ හංගුරාම කාෆිලා බදුරන් අතුවිජ්ජ වාක රංගල දිබිජේ දෙම් බුනෆියේ අහරමී නුඅයිම්බුල් මස්ඌද් කම්ගා වී නමක මිහෙන්නේ නුයි හෙ දෙනේ කුරානිකම නැතේ අම්රාජාෆා රස දාම්බියේ මිහා තදු අහරක් හංගුරාමේ නොවේනේ මිබෑමිහුන් එම්බරි මක්කායන් අවමු Sofan bun Umayyah bunye Uhudugatiya baudaka gobi irwes ahrin huli nukabulge kitam mi faruk manavis kurime mihar ding aharmen deravejje kamai Muhammad Gifanu molvejje kan rangalak emmeha arbina gastume enguniye waanguri gote dani hama wamu mamunne දිවහි රාජ්‍යයේ අඩු මිගෙනස්තනි කීරිත රසූලාගේ සියරත් මියහර්ගේ තෙරේගා හිඟි බයිකන්ත ඒ දිවායිගේ මච්චන් හුසේන් ගෆාන් රක්කාවී කම බොඩවෙනි මියහර්ගේ තෙරේගේ ඉතු රසූලුල්ලාහ් ගෆාන්ගේ බොඩදාතාෆුගේ දරිකලුන් අබූ සලමත් අවහාරවි මියහර්ගේ මිබේකලකි එක්කිරුම්ගේ ෆරාතුන් ඉතුරුකේ ගෆාන්ගේ අඛිමේ
emme furtamen habskariyan hijriya badage bekade kiyus ekade gfane mikade gfanu awharumun mikade gfanu ge innevi amikamelun salamatu gfanai itu rasulullah gfanu kayan ballu afiye hijrain faswan ahar dawmatul jandal ge hanguram dawmatul jandal ki madinaim fanarre fanar dubaj ge durminga sham karage dimiskun fasre fas dubaj ge durminga onna rarka kiye name hijrain faswan ahar Rabi'ul Awwal mahu tirega dawmatul jandal ge badwin emagun sham kare datur fatrukon uleha bekan aniyako magferi ule wakiyai adi ibamihun ituru ke igfanai hanguram kulomak madinayan awman hikogen ule wahaka itu rasulullah igfanan iwadagen pie mikamataka evrinai hanguram kure umma qastu kure bagin ashab bekajum kure inhas bekajunagin nukumadagen pie madina ge machak sibabun urfitatil ghifari gifan kure pie dempe itu rasulullah igman datur kurabbafa wadagin emihun ule rasai gabe wadagin iru eka igman wadagan no khabar ibamihun jibin raddu kuffa farbatu emacchen ara filajwe den emihun ge bakal takai jamaltan huyappa mihunai dima kurabba etake tipagin fie den eraruge kariga dedwa faba wadagin hunnawa emihun naima mipe tagiti ganima kurabagin madina emri wadagin fie madina emri wadagin datur fuga zarat wanhage veri Oyainat bunu hisne kiyunu mihayai sulh wadagin ena edun macam muahada liu bahadda afiye ena edun macam madinaya tris hamil ge durminun ena ge sufa sufi takan hui kande ne bingale bis de afiye banul mustaliq wanha ge hanguram mi har ge shaba mahuga mustaliq wanha ge veri halis bunu dolare kiyunu miha itu rasulullah ikmanai hangurame mihun ekkongule khabar jiwadagin fiye wanha ge mihuni Uhudu hangrama gavis Quraysh wanghagi kafaruna wagidi mihunne. Mi khabar di bodaga tumun ashab ekajum kure warak gina bekajum nagin eba mihunai hangrama nukmo dagin fiye. Madina ge macha beri kure vi Zaid ibn Harisatu gifane. Ituru ekaje gifanu arihuga midatur fuga ekaje gifanu ambiya bikabajum kure Aisha gifanai Salamatu gifanai dibe kamajum gendewe. Midatur fuga ekaje gifanu arihuga munafiqun ge warak gina mihun nukte Abdullah ibn Ubay ibn Salul ge nukte Bamihun min ukti kuriga nangeneun detin hanguramain ashab ekajum genne ganimata dekigen mikamge edumge dempe iturake igman islamunge mi bodu laskaragen daturful kurabafa walagin mustaliq wanghagi mihun tibe tangandai dadi gata balagin pawaniko eba mihun jasus kai mi laskar baddali emiha hayyer kuraba emiha kuren e gawmuge khabartan aswa evves teden nubunegen emiha qatul kurabafi Haris bunu dolarak emihunge jasus kaje qatul bi wahkiyai islamunge laskar evringe rasai gaibejje khabar dibumun emi takunna nohano birwerikan dibi evves kamkai adi nula e befawa laskar ge eta qabilai ge bak wakiyo ke filajwe dempa islamunge laskar gos muraysi kiyef nganu kari fawejje hinduga dibamim kangurame tayyar safada fuwe mibamim gamachan islam din huraylu mafauga emihun ekan qabul nukrima hangurama fetije Furtame defaratume uki dunyave irukolefis manis islamunge laskar ikafarunga machan eki ekachkan hamada di ikafarun kule dihamihun gatulu ayra eingama emme kafaruk filagin dane tampalakai mage nudakka emme hifa hayyer kofuwe evrenga binai gudi la darinna danen hayyer wejje evrenga huriha mutadakai geri bakari jamalta ganima wejje mitegeti ekkun hisab belma veri kurebi iturake igfan minivan kurebi shagrane wiki mihike Dihas jamal kamge yai fashas bakari kamga biye hayyer wegem migeneunu angenuto wetirega haasu ge dari kambadum burai rate kiyunu kamna afanum biye demfe mi ganima yai mi alunta baswa minange brairat itureke igfanu ge bafla nanga afa ekabana minivan kuraba afa kayan wellagem fiye mikawna mi fawga kiye nam flaki joeriyate mikawna ge kayan fulu hama won ashab ekadum vidal wije ekabana itureke igfanu efa hefulu kon hittawa ikamana islame wadagin ikamana ya ikari bedima ahar membes ikamana gami hunan hekon hita hurimo mi basruga matin eme bekajun eme minimum kurba fiye mi ba mi mitan dikwa islam jawe mi joaliyate kyunu kamana bi ikamana qawmuge machan nono barakatri bekam de kamge aishat ge fanu riwa kurbate joaliya fa qawmuge machan barakatri angen ko hore nudikime e zamanuga islamun siyasat hingawa ulubi magmagi miye mihingi kantakun mustaliq wanghagi emmen islam we emmenni islam dina hore jan denti bekabije mi daturfulga beerfu mulamma kula munafiqun tan askin ulekam ge sabam mi daskar ge trega warabis nurakka siri bod dikamen hinge etren ikamaki umar gafana masakke ko dinman ujura hifagin ule mi hakai khazraj wanghagi
ಬೇಕದೆಕ್ ಹಮ ಎಫದೆಮ್ಮೆ ಗೆಂಗುಳುಬಾ ಮಿಹಕಾಯಿ ದೆಮಿಯುಂ ಅಲಾರ್ಮೆ ಬೆಗಿಂ ಮರ್ಗುಫಾನು ಗೆಂಗುಳುಬಾ ಮೀಹಾ ಅನೆ ಮೀಹಾಗ ಜಿ ಇತ್ವಾರಕುಂ ಮೀಹಾ ಗಯನ್ ಲೇ ಓರ್ವಾ ಫಿಯೆ mimiha khazwa jwanghage sahibun neve goa hale jagin fiye anem miha e muhajiriya bekal neve goa hale jagin fiye kulli ekad devamihun ebbe rulibel kamge bastakun hale jawan parafuwe mitanan itur rasulullah ikman odagin hadis kure biye e mistakun neve jahiliya zamanuga goa goelita goa adi egota kanta bis kuram bi heye denge boni jehewunu mihaya iwakul dekima ena denneviye e maris kilang rasulullah mi devamihun mi ararum bani iturun neve ಹಾನಿಕ ಲಿಬುನಿ ಅಳ್ಗುಂಡತೆ ಅಳ್ಗುಂಡು ಮಿಹುನಿ ಮಿಕಂ ಮಿಹಾ ಬೊಡುವಾನ್ ಹೆದೀಮ ಹಗ್ಗು ಕಡ ಮಾಫ್ ಕೊಗ್ಗಿನ್ನೆ ಹಾನಿಕ ಕುರಿಕಜೆಗೆ ಹುರಿ ಅಳ್ಗುಂಡಾಯಿ ಸುಲ್ಹವೆ ನಿಮ್ಮಾಗಿನ್ನೆ ದೆಮ್ಮಿ ಜೆಹಿಗೆನ್ ಲೆನಿ ಕೊಂಗಮಿತ್ತೋಯೆ ಇಸುರು ಕೆ ಇಫಾನ್ ವಡಾಗೆ ಮಿಗುತ ನಿಮುನುತ ದಿಗ್ಫಾ ಮಿ ಅಜ್ಫಾನ್ ಅಂದಾಮ್ ಮಿತಾ ಹುರಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಉಬೈ ಇಬ್ನು ಸಲೂಲ್ ಮಿತನಂ ಫೇವೆಗೆನ್ ದಮುಂ ಎಕುಗಾತಿ ಮಿಯುಂ ಗಾತುಗಾ ಬುನಫಿಯೆ ಮಿಹಿರಿ ಅಹರ್ಮೆನ್ ಇಹಕು ದೆಕೆವಳೆ ಜಾತುವೆ ನಿಕಮೆತ್ ಕಂತಕೆ ಬಾ ನೂನೆ ಎಬಾಮಿಯು ನಕಿ ಅಹರ್ಮೆನ್ಗೆ ರರ ಬೇರುಂ ಆಸ್ ರಾಗಣಿಗೆ ಗುಳೆ ಬೈಕೆ masjaha faleva etibi aharmege heokamne miharu evi hunge no karumbes eha dani hama hituri gotike muskulim rani tedike ge dorangana kuttaya baran heveke hita kandi falkurate akhiruga atuga dengalane nikan unnate mifar madina gosfatiya nikameti mihunta gerasum beru kura usime den kaarigati mihunge monutaka visna badajir mibamihunga monumati midakka wahakiya nuruhum viswa fennati bunefie mihiri yaki mihu kura kame vis nune hama tiya mihuna kureve kantake miharwes mihunge maccan heda kurun tankole kurukollies emihun matir vedane nuwata rasun fabagin hingavis dane demmi majisgawi daadi umrun duasmad islam dina jawabi gada kujjaku mi kujjaki zaid ibn arqam mina kofais wegen wadagin viwahatak itu rasulullah ikfan alifa danna afiye rasulullah ikfan hadis kureviye ko efroti kiya ichi kiyani ena deke ruliyas gintaye ena danna afiye alguna komme gotakun kiyunu kamga avias mi kiyani algonuge kampatun iwunu echen e iwunu gota tedate algonuge mi tedu manas kajange kajigwana bayan kurebun edeme hadis kurebiye kajege kamfe kukulei kambis nege nun he margwan denne biye e munafiku kajege kiwan fennani munafiku kamge kita kantatoye den ena qatul kurebiya kietoye hadis kurebiye tiyarum mihun wahak dakkani muhammad gefanaki kajegefanu din qabul kokin kajegefanu arihuga eta duha kule mihun haggaka noja qatul kuraba be kajikare mihin hadis kuraba mikanta jehunu iru tibei manzilun gafja naga datur kulaman amr kurbafiye mi waqtaki ehna datur kurba waqte none mikawon itur ke gefanu qastu kurbi mistakum mi fitna ve riwaqata dakkan hama himen tibba nudebume den emmen datur tayyar waniko usaid mun hodairu wadagen mi waqtuga datur kurbani konkamaga toye mihen aswafiye hadis kurbiye tibe kanyuge teren ekok ekia hs noswam toye ena eba gastukure madina gosfa izzettirin tifa nikaveti mihun beer kuloma usaid gufan vidaluye makilai gandi buname izzettiriki kajegfane nikaveti mihaki ena e kajegfana feni wadagan noanama ena madina in beer kulbate dem mi istakunnagen baran avsoha datur kulbafa wadagen den ay manzila faba wadagatun emmenna baagata dekun dugafa nidam parafuwe migotum mi fituna matirbe hamajihje mi manzilga tibanikum munafiquna sure bawa dabafiye mi suratuga munafiqunge huriha goitta bayanbe evren fadihabbe zaid ibn arqamge basfurta tedwefave mi suratuge adwaswafa abdullah ibn ubayyuge dalikadun abdullah ifan itu rasulullah ifan gariba denneviye algonduge en ojafa bafa gatul kuloman izna debare hadis kureviye adikiyetta kajege bafeyan hekon hitahuri kame tiwan kajege ifan rasul kamagen fonubi rahmati kamge dujun de shahadi kiya namaz qaim kula mihu gatul kuloma karan amre nukurabate evrennan adis tedmagu dakwa faas tochike yubuni dekantoge tenen devana kami itu rasulullah igfanuge ambikawnun sittuna ummul mu'minin aishatu gefanai safwan bun mu'attala kiyu mihakai dimeduga munafiqun dakkage dogo ahake mikantoge nobakama musiben ihukantaka baradi bode miwahakai khulasa ki midaskar madina idadi gay manzilaka faba tibba eriyak damberuga etanun gafida naga datur kuloman amr kurbafiye mi waqtuga aishtu gefanu bani daskaru etankole dura gabo hajatu ge benum fliga nuko wadagine den ekawna ekawun awdi wadagin gafidaya idimaya badagan noniko karfulga oi zufare weke ranuge agid abarane nekkan ige wadagin fiye mi feni wadagane to anika fahan hingawa hoddwagin badagin iru gafida nagagin gajje feni wadagan no hisabakus nete ekawna igafidaga ekawna mahmalga nekkan ingunu yurakun hodam mitanan annane kan ingoda ganno atiwe mitanga itin dodagen fiye kuda irkolgun awharful jepeje
gafila datur kulayru wigataki ekwanage mahmal jamal meccan arwa bala uluba bekadun e mahmal jamal meccan arwagen datur kofuwe e zamanuge anhenuge lui kamai masjaha falefa nutibe kaun emi hunaka e mahmalge lui barminakun ekwana e tirega wadagen nuwa kawen inge he noe mihem mikan higafa baniko miyangurama gafilage fasfahe balhattamu datur kulawumge amurga hunnawa sufan bun mu'attal wadagen manzilga nidafa wen anhenak ebewen hen hifulo egen wadagen belli wiru mi aish dufane dinge kale gfan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mihem bidalwi aduflat ekwana heful jababiye heful jabumai ikwa ekwanage monful niwa kurbabiye dinge kale gfan ara inne jamalin fabannawa e jamal tirkure bima ekwana e jamalan ara wadagatuman jamalge lagam wafarga hippagen haruko wadagen gafilayai hama kurbabiye kanhingi magi miye demfa e munafiqun miwaqiyagen terwegen fuwe emme veliyekan uleni abdullah ibn ubay ibn salule madina wadagetna aishtufan ajas kompliga jehingen onnafiye mistakom mikamnaga waaka farafrata diuko fulako mulete mikamnaaka min kamige ebis khabar nete ekmak ikamna ajas kompliga ulwa nama yuga itu rasulullah ifan hittawa kame hitte umai ulwa hewfulkam mifar tafatwe mikama meduga hayranka matiga innote mifaharuge mi ajas kompliga mi ulbiha duwa iturake ifan wadagin e gekolge dorkol machan hutti wadagin konhajin he bihem bayfaru aswakan nun ehen ebis hitir fulkam nobahattote miwi kame konayen ingodanugen wara bodu sakkiga hitamfuluga innote migotuga ulubanikom mi ajas kompulun kudako luifulu ifahun edriyaku gado hajatige beenum fuluga getawge beera wadagatuba mistahuge fanuge makawanaya ekka anukodagen fiye mitanun emri wadagan wanikom mistahuge makawanaya najihakan elunima mihun sihigen kulliyaka kiya takitige misaluga mistahab wara nobaba hebbune fiye miyadu aswafa aistu fanu vidalwiye kamjegitiya buni hadha kubbahike badru hanguramiya badagin fa tibbe sahabina tiyazatu nubabas bunun hewane heye ekawna dannafiye tiyakan komme goten nawes miharu emiyon dakka evle nubaba wahake enwaswam toy mikawna ii kombahake to seima miwahakta khabar dannafiye den ashtufan gandwara badagin ihabure adi ajas kampul ma bodu ije mihal kolga onnoniko itu rasulullah ifan badagin ekkalehin konhalin he seima vidal ije algonu mi balive onnam bappa giya di yakitoy ekali fan hadis kure biye emeragale den aishtufan abu bakr gufan e gandwara badage makonage arihu mi khabar aswabiye e makamna den nebiye dariflaye hiddati nukurabare ma miyakuge gatuwa tankole riti ambaku indepa e miyakuge ehen amimes tibeni biya tiakari kitame aden ivene aishtufan vidal biye subhanallahi ahar meniyesna tiyabuni ka adage miyun heye miyun ham tiya waga tiyen dakka heye ehen kamga wani biya tiakan takul salami kurbani hama sidrai faul deno digamba kajange midostawge tirega mewaka dikevega kamai mikan hingi magon isul rasulullah ifana bes mikan mani latiful efe mihen kam ashabe kalun kure kuriya tibbe mai bebe kalunai mashwara kurba haddote ekiyeki bekalun e bekalika fini wada gannawa lafa makun ashtufanai adi safan guri taqwa wikam bayan kurba dannote demfa ashtufan abu bakr gufanu gandwara badage makona ya iwakul dakwa salami kurabani hama makilange bidalu ifa yoshoy wadage gekkola fardu namaz fulaka noni tedwada nugen ebis mihaka iwakul nudakwa ebis eche farin kuluba onnwata dere dedwa bifahun ashtufani ebada kantakum bariya be safigimba bekamje hukan engewma ikwa gazbuge hukum takai gazbu kurami huna dinuge faratun dembi adabuge wahkiyai akhiratuga imi hunan hori azabuge wahkata bayan kure bi ayat baba da bafiye e ayat ki nur suratuge innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum mitanum ferigen fahatan every ayat ke den itu rasulullah ifan ge hippo safe e wahkiyai meduga enge gotuge insafun sariye kuraba ayat ge fana meduga ihu hori gekkola kanta batto afiye mihiri komme qawme ki tirega namas berfun oman kugen etere hituga hasde yai fituna jagen ule munafiqunge kibay moli qawman anna gelma badati fasada hunna gote fituna yakun kitame kuda lolen emi huna firnas ei bagandi kamga nohade nutivene e zamana ki wahi awmuge zaman kamun emi hunge masakatun e bodu kura baba gandu bedemun safamun dia kamaku emi hunge gote bes dule nukurete ehem biiru enun zaman ge haliki kobay bawe wala hawla wala quwwata illa billah ghazwatul khandaq khandaqu hanguram banun nadir wanghage yahudin emi hunge ratum beer kuraba hejjema faakwes emi hunakan himenakun notibewne adi kete emi hun dimakulei emi huna bewnuha gotakun ekamge badal hifa adi eurin efe bitan atla hedmate
fe evrenge bodun kuri jamaata ku mihun makka ya gos qurayshun haage bodunai waaka dakka itu rasulullah ifanai hangurama kurumuge maccan hibwardi timawrin ikama wagdena ikamga wadu kon lefuwe qurayshun haage mihun ekan qabul kopwe din gatfanun ha mihun gatak yahudin me gos e mihunan hibwardi qurayshun haage mihunai timam mihunai ekkogen hangurama kuran gastu kula waaka bone mi gatfanun haage mihun be sallafuwe den qurayshun haage mihun hangurama tayyar wejje biba mihun ge beriyaka bi abu sufyan didagi beriyaki usman bin talhat ibn abi talhat al-abdari minay makkay mi hangurama nukin hangurama weringe adadu 4 hahe mi gafilaga wani 307 ahai has jamade qatwan wanga mi hume hangurama tayyar wege nukmeje mi ba mi ge beriyakan huri uyanat bin hisne minayki dadi midadwo itu rasulullah ifanai sulhawe enage sufa sufi tak hui heppama madina ge karim bingade debi mihaye minaya ikwa has aswarum be adi murrat wanghage mihum be sangura me tayyaru ge nukmen jawe me ba mihum ge verikan huri haris bin aufe kiye mihike minaya ikwa hatar sateka mihum be asja wangha mihum be tayyaru jawe e mihum ge verikan huri abu mas'ud bin rukhailate sulaimat wangha mihum be tayyaru jawe me ba mihum ge adad hasateka me ba mihum ge veriki sufyan bin abd shamse asad wangha mihum be tayyaru jawe me ba mihum ge veriki طلعت من خوالد فمهرها باغ باغكم هنگرامه تیار وگه نوکین اممنگه جمله دیها هاس کم گاویه می اممنگه می هنگرامه کی ام بڑ وری کی ابو سفیان کم گا لافو مهرها اممن ایتو رسول الله فانای هنگرامه تیار وگه مدینه ان خبر ایتو کے لگفانا دیبودا گتم اصحاب ایکم اکربا می با میونای هنگرامه نکو داگنوانی تو نوتا مدینه گا هنواگه هنگرام کربانی تو مشورہ کربا ina bekarina fenodagati madina ga hunwagin hanguram kurme dem migoi qastu kurbafiye salman al farisi gifan danno afiye algonmen faris karaga ule iru mihin ginabeku ebbegen raskai hangurame kan annani biya eraruge mihun difa kuloma rabberuga bodu kanse kone e konna fasta kanzuge beer faratan nagafa babaniye iyak yani khandage egutun dusminunna wara datikan libe hutte dem migotaki molgotikam ga fenodage mikanta kuloma amur kurbafiye miyaki arabinge mihun mige ihaku dannaka wennone demmi khandaku madinaage irmati faratum faragin hulagu farata konefuwe mi koloni madinayen aragatum tanwas wang e faratuge ane farataki madinayen aragatum fasehawane farate nune mi khandaku konumga islamuge mihun wara bodu bureyai undagutan ufuluwe meni e bekalun tibbewi yaki mifada bodu masakatin ufuljewe fada tanwas kamakai tiyagi kame gaes nune adin bekalun naki bawatuge masakettakan aadagen ba bay bisnume no me mi bekalun na ikwa itu rasulullah ifanu hama aadaage islamak fadai masakepul kurabate demi khandago kantakun nimigen islamge laskar madinaage irmati faratan nukmeje mi laskarge furagas devigen bani sal'u farbadiyate mi laskarge adad tinha he muhajiri bekalunge didage veriyaki zaid ibn harisatu ifane ansoriya bekalunge didage veriyaki sa'd ibn ubada demfe qurayshun haage laskaru ais madina grabberun sajtan ohori ibwatan fabajje gatwan haage laskaru ais uhudu kariya fabajje mikafarun laskaru khandaku dekfa ajabje adi mibamiunge hita wara biruirikam badijje me mihini miyaki hanguramaage kanta uttereyagum mibamiun dekule zatu ikamen none dem mibamiun ebbek anebek duni uka hanguram kurte migen matiga dos digwam fermum edwa kafarunge qawmun nuki jamaatige mihun mi khandaku fahanala awma gadala fuwe mi terega ikrimat ibn abi jahlai amru ibn abd budde kiye fawjawan kai be mi wren mi khandaku kariya gaabi gatum mi wren arati bi astavis mi khandaku dekfa wara sihi nukiman teri wegate mi gotan ulenikun islamge teren jamaati ge bekal nukunnawa mi wrenai hamada deba bay mihun gatulumum denti bi mihun asamra lafa filan do hingejwe amr ibn abd uddai hamade debi ali gifane defaratum me balanti mihun hayran wafada hanguramer getta mi dekajum heddewe ekama akhiruga abd udd ali gifanu ge kalikolon gatul weje minayki arabi tere mashhur fahudwanike muhammadaga nawfal ibn abdullah ekiyun mihak asmatin khandaga vetti khandra bindayen us marweje ekun awham marwi saud ibn muaz yesi dunyakun enage addandi ge nar kandagin diyakamne mido mikal bawataka hanguram kurmai duni ukun irosijja madande mis demi hutte islamuna midwoge namaz us faituye ebe kadam midwoge namaz erege reganuga qado kurebiye erege reganuga khandaku kariya farwerin dabba fawe
kandagun tankole derakon ettaniga erege fini nuhanu gad kama eku itu rasulullah ifan faariyan hunneviye ituru ke ifan ga sahabe kalunna nasru dibene kam ge ufawir kam ge khabar ta deba wa'd kurabati munafiqun danne mifada dati hal wais jehi gatumun evrenge hituga hori be iman kam faalwe zaizatu ge baagta dakkam parafu a kisayai qaisur ge khazanata mihra fatahwani tae maras kelang ruswa di mihra gadwani tae ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura mihim bismanate mibawge maunai maras kelang ya ikelang rasula ahrimanan hellun tirikam ge waltake noni nukurabate mikahla ha waag dakka ulefa ahrimenna mitanga timmapure ahrimenge abdarin tibi gedora rakatiriunai itanga faariya timmuge awlakam ma bode kiya ebbek madina hinge jawwe komme kasmi hasarge sabun islamuge maccan hal wala datije adi wakin datikan ekom bodui kami madina ge kaliga miharat tibi bani quraydot wanhage yahudin mitambalga evrenge ahudu wala dekolure gatumuge kolmati jahan faragem fuwe mikamge sawaki bani nadir wanha yahudinge verikan olno hoyay yubun akhtab bani quraydot wanhage sahib kaubun asadu gatak go subah dakka waswas di ena halyagin ahudu wala macca hibwardiniye mi khabartan itu rasulullah igfanan i wada gatumun muslimat bun aslam duisat mihunge macca verikuraba zaid bun haisat tinsateka mihunge macca verikuraba fa madina rakati roma fonu bafiye banu quraydot wanhage mihunge kiwen mi i wada khabaruge dogte bellema zubair ge fanu fonu bafiye mi ke igfan wada gen khabar belli wir ebamihun tibi ma bodan ikam faal ko genne ekade igfanu ge monful matiga itu rasulullah igfanan huturu basta kiya heduwe dem fez zubair igfan wada gen mi khabarta debumun islamuge musibe bodwe hituga iman kan harjafa wa mi hunai dhaif ko hori mihun wakiwe enge imtihana kabiye madina ge kaduru ge timbaklo ebba dinu macca riyanat bunu hisnul fizariya isulhay qarar beto ulum ge wa ke evs dekewne mi misulhay banikon ena greshon ha ge mi hunai wakiwe ken diumum bes lakkal wiye bane kamate mikwa meduga ansoriya bekalum bidalu wiye aharbe maras kidan kiwe sharif kura hajuga tibi irwes madina ge kadurun emme otebes ikala ile ajnabiye kan nudemwe ehmbir mihal tiakanta kuravri kompade kun hayye maras kidangi ikadangi dinata ikadangi nabiyya nasru devu makuladum anta kadangi misaba mikan guswa waniko den kantan hingi magi kurashon hage mihun islamum birugenne wa madina fonu kamga wahaka iswidi ashja wanha nuaybul mas'ud ehar usura mi madina ga ulen hadagin enayan islam din ma kam feni enage hitan iman kan jibigin hurifa mina mire itu rasulullah ifan garihan as danwa fiye e maras kidan rasulay algonu mihuri islam begine algonu fennani haggu gotuga hunnevi kali ifan kamare kafirunni basil gotuga tibmai eko aniya vidibegin ule baykan algonu rangalan egi bayan vejje eba mihun algonu islami kame nudannane mihem bir mihan grama gitirega algonu bewon gotukun islam dina nasrul dinman amrfur debare ituru ke ifan hadis kore biye kalegia makidan gitedmo dakwa fiya kalegia devon nasrul den kunnate ham karwarun hangramai makaru hedun hori kamike hangramai makar demfe min uaybul mas'ud bani quraydat wanhage mihun yegatan ngaje diumum meba mihun bodun minagi kari agos madina ga mihun dakka ule wahake kai kantan hori neggotuge khabarta bada olum filunge beenunga ebejjawe mina eki meba mihunai swara ratti kamai qadar hunna mihike dem mina bunefiye ahren teba mihunge kari miyai teba mihun bes ahrenge hori hinhiyo kamai nasetiri kan danna netibe adi teba mihunna bes bakumihunge kibain kesse libman nede kamun khabar bune dinmai ekuga ahrenna fenna nasihate bes ada kuran kamate kan hingun onnani teba mihunna fenna gotege machtaye demi ba mihun minage wahakiyan edum bodwe gatumun ena edakka wahake faul nukoloman huwa kurwa hadafa bnefiye e wahakiya ki miyewe mi ulwa kadege fanuge kibain gain qaw wanhage mihun nasai nadir wanha mihun higi gottati ba mihun besrangala durunun heye ede ba mihun bes edibuni kompada der kamkai nikamit kamitoy gedurai wazan duko danjehi zamanu sure hodiva huri mudakol gelli diye komekas adi kadege fanuge nasib fulge tari huri matwe dajege ikadi fanai hangurame ang aske miule kore songhagi mihunai gatufan wanghagi mihunai mi deba mihunakai tiba mihunakai efade nune e deba mihun ehen tibilafa tambale dibijiya ikadi fanai hamaje difa evren deravejje nama duwe rakawege maadurak evrengi rasa bazran gadanite e den anikawe tambalen annanden amankal dibuniye tiba mihun bi mikadi fanuge gada bar fora tanga ikadi fanuge rasuga duniya ulen tibete tiba mihun ekani tibegen ikadi fanaka bure gade ganwene gote nete
Gainuqa wangha mihunai nadir wangha mihun bes gadanui ego nesati tay mihimbir quraish wangha gi mihunai Ghatfan wangha mihunai tiba mihun dukoffa bajwi namas nudane fada haru gote e mihun kibai nohoda tiba mihun mihangurama gi tire badigatumi mahitum barabis moya nuraka kamake mi ba mihun munefuwe tibai rangalu terike kaje gi aki kantaw ekolo mikola rangala bisne buddhi veriya kimoy tihembir tiafada haru gote ki kwaye mina blifie egote kommehen nakun අවරෙන් ෆිකුරේ නුකුරම අවරෙන් නම් එගේ ගොතකි එපද ගොතකයි නුදා එබැ මිහුණයි එක්වගේ මිහගුරාමගේ ඉතිරිය බදිගතමකි බලබස් දෙකොණ නුජේ මොයකම එකම එගොතෙක්කම්ගා එක්ගොතක පින්නනි එමිහුන්ගේ අශ්‍රාෆුන්ගේ තිරෙන් හද්දිය වරක මිහුන් රහුණේගේ ගොයමතින් තිබෑ මිහුන්ගේ තිරේගා තිම්ම ෆොනෝමේ ඒ ෆොනවාන් එමිහුන් කබෝය නොයිනම එදෙන් අවරෙන් මිබුනි කරවර වීතාය මිබෑ මිහුන් මොනෆුවේ තියයි හැම රංගල් තිරිකේ තියයි ගෙල්ලි නුදානේ සීදා බුද්ධිය දෙම්මි නොයම miba mihunge gatuga misallako baba mitanum nukumen quraish ha mihu gatan gaje hama diumun abu sufyanai denti bodum mina gatan ebejwe miba mihun mina kiban khabar takan ediyatima bnefie awre mitanan aisture adis tiba mihun taka masake ko khabar tan hoda ulini awre ni tiba mihun hinheo tiba mihunge mihe kami tiba mihun ka banghana kame none em bima mifada waqtiga tiba mihunge kariyan aw miwes awringe masakata gellun annane mes kamake ekamaku ekum bodan rakkawan hedima khabar den nasris wan netuniye tibamium wala visnagen ule mejje mihar wamun anna gutaki kurayadot wanga yahudi muhammad gifanai dekolwe tibamihunai ekweri wewun kam maccan emihun hitama kopuwe emihuna fennani tibamium fada ma durga tibe bakwe rahmetirikam bore emihunge kadiga emihunge maccan ihusure verikan hingan tibe madinage emihunge rahmetirikam ma beenun kamate mihembege mihar mihun muhammad gifanai waga dakka gotaka saljaye bijjowe eltaki qurayadot wangage mihun komes hikmatakun tiba mihun tiring hajjiya mihun kaje gifanai hame gengos dinume erun nadir wangha mihun ber kurevi bimmes emihun devani yode adi emihun mikamakai nolen heyye adi nonas lahenwe ulefanete komes emali nettigen tibete ahone midekki wahaka wangana kurate mitanga gineru arin hurigene besas nuane mihin kiafa nukumejje den dei qatfan wangage bolum bitirere mi baamge tiregas minage marita tibba quraish wangha mihun gatuga dikki bahagata kai adi ege itrobes wahagata dakka hadafi mihin kangaba waniko mirega abu sufyan qurayadot wangha mihun gata mihun falwafa angafiye ahormen ayi tiba mihun sangrama koddem bunigenne ehem biir madamage hangurame tiba mihun nukunnate mi ba mihun bunefuwe astaye madama ki honir dohe ahormen huriya nubakame jehni edwoge hormetirikama nubala ulevigenne ehen nonas ahormen hangurame nukunnani tiba mihun ahormen duko ahormenai ikayfanai faqoffa flagen nudane kamge rahune kamga tiba mihunge ashrafun kore hajjiya zuwanun dinime mi khabarohma dibumun quraish wanghaage mihun nuaim ibi khabarta tedwe mi ba mihun qurayadot wanghaage mihun deke ruliyara ebbeko anebbeko deke birweti wejje mirega itu rasulullah ifan mi fadain duafle kure biye allahumma munzil alkitab sari' alhisab ihzimil ahzab allahumma hzimhum wansurna alayhim fa ma raskelang itu ke ifan duafle ijab kurba mirege nohano adirkam ge tirega ma baru fini way fanu wafiye me ba mihuna dilfati bi birwerikam ge bodukam mi andiri ge tirega yahudinai islamunai ebba wegen as hamade difane hen hiwe mi dammaruga mita notibe datur kulama kastu bafuwe patiswair edba mihuna fenna hisabga ti miwes nokatiri kamekamga fenije demfa mi ba mihun datura ulgen adu itu rasulullah ifan asyagen hadis kure vieti ba mihun kure eba mihun ge khabar balafa annan dani ka koye men timfar hadis kure bawesam ekaku ekachen nodennewe mitanga tibbe bekalunge sirega huzaifatul yaman gifan innoniko dikolagen hadis kure vie kaleges ahore mikia taketi alwahan indigemme ekachen nobune innani heye mihin hadis kure vima keligfan dennebiye e makkelang rasulay hadhawa finigade hadis kure vie tiamuni rasulage beenum fudduma kale gosfa annan maris kedangi kalege finihonu ge undakun salami qurbane huzaifatul gifan bidalwe eriya fahaku tiwan kalege fanaka finnakun hunakun undagulen nibe اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسين صلاح الدين رحمه الله ليوبا فوا كيرت رسول سيرة بدار ودبا فوني هاجراغ محمد توفيق رحمه